Kading belakang nega step khasi Jantia Presbyterian High Secondary School kalabamdu ikan nega school kebala palat shispa life nem hakajinga jing sakri jongkai ke jela Hanong ba Selong. Kadung bujing itu gipat ba kebala sakhi ikan nega jingja ki kena hostel jong KJP ke basa hasenda jong nega school bala hendai kila light town negi pliak ding jong nega jingplu. Da temno ikading negi pulit ke tanat pelip ding banyada iki wi pat ki jaka bu marjan nekim cum nala asu banyada ke ying school naga jing ingkhong namar ke babun naga jing tei kelong daga ding. Igi kena lapin kerja swaka tu kani por se community hall mission compound gajing senran kinong ilam balang kinong hikai bat kiwe de kiri orang ba. Hebla ibit ra daga por ke be na ag din ja he sie pa yette ko ka dal pa inget chamber ra ke dei daga tipnya ko start ko be pa ni khod jong me ki banget hame ba pulik tin jong me pa inget ba ki kai barok tin ja kan be tip ko jong me pa Hadi kijing ruai yero la yalam biang no iki seki jakasa. Kahadu bapinmi ia kani kubor ompala bentip ia kadaw selendet jo kani kijingja ad om syam ladon kanu kijing mensau na kani kijing kluding. Jadi ha, no jadi kalau lima, jadi saya, itu jadi lima, ha, ada ha, ha, beli lagi ha, jadi saya, ha.